Sɛ wɔka pefiri nipa ehu nimdi bɛrɛ owiase wɔdama mmiri ɔno yi dwumadi a Nyankopɔn na Somafo nkotsee na wɔbɛyɛ nti Yesu ɔbɛyɛ ne kɛse paa na Yesu ba akware ɔyɛ mfe mpema bi na mbere mbɛbia ma asase no do Nyame nso ɔbia ma asase no do nti ayɛ asam foforo koraa nti na mugura mɛkyerɛkyerɛm ma nipa wɔahu awon na nkrɔfo a wɔbɛyɛ a wɔmfa adu nsayɛ da mbi wiase yɛbɛ a bɛra ɔbɛka nipa bɛra baabi a ɔbɛkɔ bɛra ida ɔmmerɛdu ma ɔnom ansa na ɔtom wansapɔ na faith healing de wɔmfa bibɛra nka ho nisa ɔrensa to do nti ɔyɛ a ɔyɛ sonko koraa na ne ho yimdi wiase na mapa bɛba amakyerɛkyerɛ wo mu yi akɔakyerɛ paapa na nhyɛase ayɛ dɛ asunsunfin na wɔde yɛrɛ bɛ wɔde ma nyimpa bɛpere ho asɛm no taase yi ha yɛrɛ nyimpa yɛrɛ ɔyɛ ɔsoma ha ne nyinaa asunsunfin na wɔyɛ nti sɛ mehyia wo a daama yɛ da asunsunfin a ɔde dama yɛrɛ ama wɔn motu afi woro na motu no fi wo mu a afi wɔyɛ na ɔhɔ no bɛtaapɔ obi nti oyere yaw akuma oyere yaw yefun oyere yaw awan medura no onkwan yahwe sunsum no ohwe nti na tiya nti sunsum no fi ho a awre ya ojawo obi odefo ontum nanso nankuma isisu bi bere ye sunsum ya ba yin pare yana wasa sai bi kankan ya gana he otuma yin 97% in ya ya sunsum wala ba nti nipa yɛ awɔ etumi na wɔn support na Nyame Somafo yɛ ne dwumadaa yin na mehyɛ a madam support do na yɛ bi a ɔwɔ di bɛda esunsun ne twa a ɔrɛ nya ayɛresa nti ne dwumadaa ɔwɔ hɔ na mo ogyina daa yin dɛ ɔkwan a modɔr na asa nipa yɛ sɛ nipa yɛ a dɛ ɔno kan ɔyɛ ɔkwan baako pɛ ne nyinaa asunsunfi na Nyankopɔn de yɛbɛbiara ɔyɛ ho adwuma ɛnsi na ayɛrɛfo a wɔba yɛrɛba sonko na wɔde ba na so wɔhwɛ na wɔn nyinaa na wɔn ho atɔ ɛnyimpa a mɛyɛ ho ahyɛ nhyɛ dwumadi ase mɛyɛ ho ahyɛ ma wɔn ho atɔ ayɛrɛsɛ ho wɔdɔɔso paapa na ho nyinaa dɛ ɔmɛkan ɔyɛ kwan akɔsen na mudara maso yɛrɛba yɛrɛba awo de wo hu yɛrɛba bɔkɔ doctor anani si bɔtwe din ebi a na akoma obi a ne yɛfun obi a bɔde obi a dam na mmom dɛn na ɔde dama yɛrɛba no ba eyi na asɛmbisa awɔ ho a nyimpa bi da inim ama amakyerɛkyerɛ mu a nti mo yima de nyimpa no yɛ nan mo yima ne yawo esunsun na wowe nyimpa mu obi ana yere odo ma nyimpa obi wo mu a wakoma na rokato obi wo mu a oyekun ema ya ba oyɛ nyimpa nya yawo bi ana no sunsun a oyɛ de bedumye enti samdo sato da mba ya ide sunsun bera ono owo mu na odi yɛ na ma won ayɛ kwan akropɛ de motina twumu na ho nyimpa nya yase amembi nipa bia yi asebe jera na ekwatuna ana ekwara ho a motuma yi sunsun ehwume sunsun ne nta ya na ren sapo impa sapo da ekwere o mu ahaban bi na egwar anu mebi mo ja na kakra ko do tawa mu eduru bi mo ja na kakra na so ina jere sunsun obetwi impa no mu ina esunasama oho Yaraba ọdọ yimpa ni bela da wa agbadam ana da mpo onye ya funu mpo ahụ ba ni na sunsun na wayo ensi okun ya wodore yen
ana akwan amosumu dan na me yifo mo efetira ambi amanya Ghana oya abaye adom kase ama ho na mbe se bi uhye ma so American oya mo tse pebere ni chudo da asunsu ma wo ha yimpe e wonu dido Bibi bayan obetuma abiefo pi Obaban na ya na ya na baya efi adunu na na more na so na anko on hwehwe ma chiro mun o tira da sunsum ra adowu mun o ko kise yimpa botum da buti yesu ka asokatachi bido ko katachi fi ara ko akatachi e tira wora ho ya din sin do atwan enti se yimpa ya no wonu tuma wetu ya kenyo bia omutum wo etu sunsum na ọdụ ya namu efiudo na da mo kenya da mbi ne hu mpege yi ase isa ni shim asana ente me bonde wo da onyin mpegera o se masam mo anye ne hu chi di tuma jena kwa 209 na ma start da mi jimedi ma sa dom bebe ma son ya na ma oya enje wo mpo yada mi wo shi insana babu no so suma na sabun na ka so ya la dun wo tun wa mutum o we bro sifu bebe a wo ya a ba so ya la so bi kwa mi yim ti mi won sheda da mi yo bedun komo ba from yo bakasa na ba tun asma chi taman da ma ya da aka wo ya no onchodo ana ahodo onchodo na oya asama ehuye papa bayan min sidiro kwan wanga so from na andamase oya bo befe so ampa na da maka esunsun na meeting nde ya bana kwa na kokora ibe fi yoba aso me yare ma abo eso baya enten e ba asa alada anan afi no ya na asam jo ncha so ho inisi na kwa ho anasun tinda na kwa ho ebi bi no de ma wa e we bi na mira na hodin otum boyeka spy esi se bi mpo mo na nmi ana egwari ana epun na yare no okware ya de ebi na hodin obotu tipe wasan ba ododo impegya ya se asankafo 88 kind asa impegya ya se owo tum otu sunsun baby o ye ya mina so afon tin na obaye de mujuman ya mina so afon They were John 34 as a man coupon of summoning. A million soon only you that me horn and quafa over to the other side. My own coffee, I am Mogu, and whom I want you more shame or do it. They are coupon the soon. All them ask my phone on uncle. The voting what they made me do to them. I think you're doing. And see, yes, baby. Na there is a po Maria pa wa ba ko onina wo yebi batuma Yesu do da mo kan oya da kwetin da aduna oha won we feel that time be ya me so aplo na ya si na ojina do etinje ni baby a nda bi do ko baby ram ntam na baby a wa hu nta ko mpo ni ya so baby a ga me yi wotum wa yebi nti oye adom kasa abosin akoban kasa odadu yasi ense hwena na odahon me yu shema da amaya ide adibia okunso nya yarba nko abrabose ina kan obi ko pole developer na so wotuma tina oyeye ofhwehwe e wasunsu ho mo yarba na won wosu yin pananyim akwan da alakwan no ase akwan na alakwan enti se abi na ko hwempo ya bodo won azu onyeye aho ni na mi ushima oyamasa no boto do na jumadi na dina kasa do kasa makam na bayi da bejman amra bono nko yi aba kan da wonto ye funu ngomba rehaba nyebi azibira okun se ubira esusun obi ofafie ofuma mefie nisemi ushima na do nsa to da ibia betwodo wa amra bono nko yi afi wogya wo ma na akoyi
sayaba na yara opiwuntuna wansa amawonche bio nti wo hu de tsapo a na asna kura da American we kwintwatom Central region yin pedera awo upper Central region rebel ya baya de Liverpool baba asaf market upper Unibaka na kan besi esusia ibe esusia kacha tasi yara mekwa rabi ifi takwade nkwad na reba so baba nkanaka kacha mesi esusia ibe esusia so kala ekwa rabi baby ababebera da babebera e wa military be mutukwan ntoreba na de kan afre ansana esomo wo ekunpin otom kusira na pedera ye tum pa aboso le lo tum pa be eje yin pebebre eje ho nti American bibia ya ho boa na nka so amba je ho da be Ghana ituma kwa e bia ye wa botu wa bo ye botu wa bo number here 0543 466 275 0543 466 275 you can show here 0277 1263 08 0277 1263 08 Edamasi